baravuga ngo burya ujya gutera uburezi arabwibanza kandi ijya kurisha ihera ku rugo. Ubu tuvugana amakuru yacu reka tubanze tuyahere hano iwacu. Nukuvuga ngo byifashe bite? U Rwanda ruciye agasuzuguro ku mugaragaro, rukoze ibintu Kinshasa batatekerezaga. U Rwanda rukoze bya bindi bitumye Neva amanika amaboko akasa amakara akavuga ati Imana ishobora byose. Iyi migambi yose twari dufitanye hagati na Jarike Habyarimana nizi FDLR tugiye kuba tuyegeje ku ruhande. Nibiki u Rwanda rwakoze byatumye Kinshasa bavuga ngo ngwiki nangwiki, dore ko batajya banishimira iterambere ry'u Rwanda cyangwa ibyiza by'u Rwanda. Hagati aho nanone ndakubwiza ukuri yuko nanone Neva yamaze kubona yuko umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda wamaze kuburizwamo. Byose ndaje mbikuramburira neza 5/5. Hagati aho nanone ndakubwiza ukuri ko ku munsi w'ejo muri Uvira hiriwe humvikana amasasu y'akasamutwe. Byagenze bite kugira ngo hano muri Uvira amasasu ahumvikane ku rwego ruri hejuru? Ndakubwiza ukuri kubwo bari mu muhango wo gushyingura ntagari Habyarimana bya Mungu. Ubwo bari gushyingura wa wazarendo wapfuye, abari bari kumushyingurana nabo bose bashyinguwe mu mvimwe. Byagenze gute? Aya masasu yavugiye aho bari gushyingura yatejwe na bande? Ni bande bazanye aya masasu? Ese byagenze bite? Byose ndaje mbigusobanure ibyo muri Uvira. Intare za Sarambwe zaragiye ziba ziyakontrola neza 5/5. Hagati aho nanone ndakubwiza ukuri yuko ahangaha komanda wa Beni amakuru ndayakuzaniye. Nukuvuga ngo komanda wa Beni bamaze gutegura uburyo ki bwose bamara kugereka icyasha kuri M23. Mu buhe buryo? Imodoka yuzuye urumogi. Mujya mubona amakamyo atwara imifuka y'amakara nko muri Kigali ukuntu abapakiye. Uru rumogi narwo niko rwari rupakiye. Bite by'uru rumogi? Naba ngaba bari kuvuga yuko ari abamaneko ba M23 bafashwe n'uyu mukomanda wa FRDC. Byose ndaje mbigusobanura neza akantu ku kandi. Hagati ngaho ndakubwira yuko ishyaka rya Joseph Kabila Sovore CONGO ryamaze kuba ryihuza n'irindi shyaka naryo rya Kasamutwe. Ntago navuga ko ari ishyaka, ahubwo ni coalition yiteranyije ijya hamwe, barangije avuga ngo bagiye kugira gute kurwanya Antoine Felix Tshisekedi mu byaya matora. Uyu mugabo ntago ibi bintu biri buze kumuhira, ndakurahiye. Aba bagabo ni baramuka bihuje neza, ubu tuvugana bari muri diru zihambaye. Byose ndaje mbikubwira neza uburyo ki bimeze. Si ibyo gusa ndakubwira yuko Mana Nyagasani ibintu ntago byoroshye. Masisi muri Gatoyi hafatiwe imbunda zifashwe, bagiye kureba basanga izi imbunda nizo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bite byiza imbunda byageze hano muri Masisi hano muri Gatoyi kuri urugamba ruri kwabera rw'indyankurye. Ibi byose ndaje mbigusobanura neza akantu ku kandi nta na kamwe ndi busige inyuma. Hagati ngaho ndakubwira yuko umugaba mukuru w'ingabo z'Ubufaransa, ariko nayo mbivuze mu ncamake ndaje mbikurambure neza byose niho nari ntangiriye. Hagati aho rero ndabasuje kandi ndabifuriza kugubwa neza, ndabifuriza kumererwa neza. Imana ikomeze ibagire neza mu mirimo yanyu. Uyu munsi ni ugutangira weekend, buriya ni nyuma ya saa sita ariko ntago turayitangira. Ndabifuriza kuza kugira weekend rero nziza aho muherereye ariho hose muri kutwumva hano kuri La Difference TV. Njyewe nitwa Fisi rero ndabashimiye kwa ko mwamaze kumpa like, rwose mujya mubikora ka kantu kameze gutya kareke ni sawa cyane. Kariya kaba kari umweru, iyo ukanze ugahita kaba umukara, ibyo bintu ni sawa cyane. Ariko kiriya kindi kireba hasi gutya, oya icyo ngicyo muzajye mukiyora kizajye gikomeza kiba umweru mpaka tu. So hagati aho rero reka amakuru yacu tuyatangire rero. Amakuru yacu reka tubanze tuyatangire hano muri Uvira, duhite dukomereza hehe ku byo u Rwanda rwakoze biri gutuma Kinshasa nande bose na Neva bashya ubwoba bukomeye cyane, bavuga ati ibyo gutera u Rwanda tubivemo ahubwo tuba inshuti. Reka tubanze dutangire muri Uvira. Murabizi mu minsi yashize M23 yari yarakije umuriro uri ku rwego rukomeye cyane, ikibatsi gikomeye ku ngabo za Wazarendo ndetse na FRDC n'abarundi. Ahangaha niho haje kuviramo kwicwa umukoroneri cyangwa se umukoroneri autoproclamé wari ukomeye cyane hano, bikomeye cyane, wababaje aba Wazarendo. Uyu nguyu bamwitaga bya Mungu n'irindi zina ryiwe.
uyu rero bakimara kumuritura ejo nibwo habaye umuhango wo kumushyingura ariko muri uyu muhango abagiye gushyingura nabo ndahamya neza ko bamaze nabo kuba babashyingurana nande n'uyu Byamungu. Byagenze gute rero? Ubwo bari gushyingura ku munsi w'ejo nibwo humvikanye amasasu menshi cyane muri Uvira, bituma abaturage bamwe bavuga yuko bagiye kugira gute guhunga, ariko ayejo niyo yarakaze, amasasu yejo niyo yarakaze. Ariko nanone mu minsi yagiye ibanza hagendaga humvikana amasasu ndetse ari kumvikana n'ubwicanye bugiye butandukanye, abaturage bari kwicwa batabaza bavuga ati ibintu bikomeje kumera nabi, ariko none ayejo yaje arakasa mutwe bari gushyingura. Abaturage batangira guhunga, bamwe deja ubu bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi kuko babonaga aribo bari buze kubonera umutekano. Aha rero icyaje kuba niki, ubwo bari gushyingura batuje bari kuririmba za ndirimbo zo ku kiriyo, nzasanga Mariya mubyeyi biki niki, turaje uturengere tuje iwawe Nyagasani, uturindi biki n'ibiki, bari kuririmba izo ndirimbo mu maringara yabo. Nibwo rero abantu batazwi bari bambaye imyenda idasanzwe, ariko itari ya gisirikari ndetse itari n'iya gisivile. Fakuno tujya twambara iyi myenda, abari bambaye iyo myenda bari bambaye iyi myenda ubona, urabona imyenda y'abasirikare uko niyo imeze neza. Hari iyindi ya fotokopi abaturage bambara ukagira ngo yambaye imyenda ya gisirikare kandi atari ya gisirikare, guhera ku nkweto, ku pantaro, ku ishati, ku isengeri, yewe na bogisi, byose ari ubona ko ari ibya gisirikare bifite amabara ya gisirikare. Iyo myenda bari ya gisivile ariko yagenewe abasivile. Aha rero ubwo bari gushyingura uyu mugabo Byamungu, nibwo rero byaje kugenda gute rero. Abo bagabo nibwo baje bitwaje intwaro, bavuga yuko ari itsinda ryari rigizwe n'abantu 27 hagati na 50, hagati ya 27 n'abantu 50. Aba rero bose baje bitwaje imbunda, baza bitwaje ibiturika, baza ubwo nama bombe ya magrenade. Nibwo rero batangiye kubatsaho umuriro. Itsinda ryari rishinzwe gucunga umutekano ngaho aho bari gushyingura, niryo rero ryatangiye kugira gute, ryatangiye kugerageza kurwanaho kugira ngo ibibazo bitavuka, ariko n'ubundi iryo tsinda ryose birangira barigaritse barishyize hasi. Mu kurishyira hasi rero bataka n'abandi bose bari bakwiragira imishwaro, benshi barahagwa ku rwego ruri hejuru. Nyagasani, amasasu avugira ngo habayeho kudefanda mu buryo bwo kwirinda, habaho nabo ngabo no mu buryo bwo kwataka. Abaturage baravuga ati ibi bintu ntago biri buze koroha, wasanga M23 imanutse nanone ije kugira gute kwataka. Aha rero nibyo ngibyo byabereye muri Uvira, niyo mpamvu amasasu yagize gute. Ariko mu bayobozi bari muri Uvira mu rwego rwo gukaruma abaturage, barababwiye ngo amasasu mwumvaga menshi ni amasasu yo gusezera ku mukoroneri wacu wapfuye, ariko mu by'ukuri uku kwari ukwiregura kuri aho ngaho kudafashije, kandi nyamara ari uko bari babacanyeho umuriro, nabo bari kugerageza kwidefanda. Aba bantu ntago baramenyekana, ariko nabagereranya na za nkuba zo mu kibira. Hagati aho nanone ndababwira yuko nubwo ibyo byabaga aho ngaho, ingabo z'u Burundi zazanywe ku mipaka y'u Rwanda, ngo ku mipaka y'u Burundi ngo nizo ngo zigomba gutera u Rwanda. Izi ngabo zirimo zirashimutwa, ndetse ku munsi w'ejo hari n'abahapfiriye, basanga bamwe bashimuswe, abandi baburirwa irengero, bavuga yuko ari inkuba zabakubise nka za zindi zijya zanura mu kibira ngayo nguko. Naha rero izi nkuba nizo zagize gute, zaje hano kuri icyo kiraho ngaho bari gushyingura. Ujya gutera uburezi rero arabwibanze, uko ne nababwiye, nukuvuga ngo Ikinshasa bamanitse amaboko baraboroga, babashyuha mu mitwe, bamaze kubona yuko umugaba mukuru, umugaba w'igisirikari cy'Ubufaransa, uyu bamwita Yani Pascal, ubu tuvugana ari hano mu Rwanda, akaba yaje kugira ibyo anegosiyana na bagenzi be n'ubundi, ariko by'umwihariko byumvikana ni igihugu cy'Ubufaransa kiba cyamwohereje kugira ngo umubano ukomeze kugira gute, umubano ukomeze kugenda neza cyane. Ibi rero byababaje Kinshasa ku rwego ruri hejuru. Ejo bundi nanone bari bongeye bashyuha mu mitwe ubwo babonaga Perezida Macron ari kumwe na Perezida w'u Rwanda
hariya muri Kenya umutwe urabarya aravuga ati nyagasani Ubufaransa twari twiringiye yuko bugiye kudufasha burimo buradutera umugongo nanone kuri no ncuro bibaye confirmed yamaze kuhagera noneho barimo baraboroga bamanitse amaboko nka yayandi ya neva neza nuko rero ibi ngibi nibyo byatumye ebana noneho Patrick Muyaya ibyari buvuge sinzi ibyari byo ndakurahiye ntago biri buze koro hagataho rero nubwo ibyo bimeze gutyo nanone kandi noneho neva nawe yakubiswe n'inkuba na Kinshasa n'ubundi bongera gukubitwa n'inkuba bongera bwa kabiri bakubitwa n'inkuba babonye igihugu cy'u Rwanda ingabo zo muri Gabo nanjye igihugu cya hariya ni muri Gabo Delgado ubwo ni muri Mozambique baravuze ati ingabo z'u Rwanda zigomba kuguma hano uko byagenda kose uyu muryango wa Union Européenne ati ntago twe tuzabaha amafaranga bakimara kuyabroka Mozambique baravuga bati rero twe tugomba kuyaha ingabo z'u Rwanda tugomba gushaka uko byagenda kose aya mafaranga akaboneka tukayabaha bakagaruka bagacunga umutekano ubu rero nukuvuga tayara akazi karakomeje ibi rero byongeye kubabaza Tshisekedi na Neva bari bavuze bati yewe ingabo z'u Rwanda bazifashe ku gakanu barasebye bagize gute none kumbi nibo ubungubu umutwe umeze ngo bari kwimyiza imoso bavuga atari ku bundi uriya mugabo abikora ati ubwo baba bari kuvuga perezida wacu bagati ubundi abikora ati ntashirayo twamusabiye ibihano n'ubundi baracyari babandi ahubwo noneho bararushaho gutera imbere Neva uzaza urebe iremera ibigiye kuhakorerwa noneho uzumirwa uzaza urebe iremera ibigiye kuhakorerwa wongere uze urebe no ku Gishushu oya ni ku Gishushu hari iruhande rwa Convention Center ahantu bari kubaka inzu ya Kasamutwe urebe n'akantu bagiye kuhashyira nabonye uwo bita ngo ni Ndamo Nimbari TV w'umurundi ukunda kubaga nta kinyubutegetsi bw'u Burundi avuga ati kari akantu ni bije y'igihugu cy'u Burundi ingengo y'imari y'igihugu cy'u Burundi tiniyo yakubaka kari akantu bagiye kuzashyira hari iruhande rwa Convention so hagataho rero mu byukuri ntago byoroshye u Rwanda rukomeje kubabaza aba baturage nako aba basirikari b'igihugu cy'u Burundi n'ubutegetsi bw'u Burundi na Neva ariko Neva nanone kuri no ncuro ndakubwiza ukuri uko bamumereye nabi uyu mugabo bita Faustin Kumana amumereye nabi ku rwego ruri hejuru cyane kuri no ncuro ngiye kumwibasira aramubwira ngo wowe Neva na CNDD-FDD yawe niyo itumye ibibazo bikomeza kwirukira hano mu Burundi ibibazo bikomeze kuba byinshi cyane ati ubu tuvugana abaganga bamaze kuva mu gihugu cy'u Burundi benshi bakomeye cyane b'intiti babandi babarize cyane bakomeye bajya kwishakira utuzi mu bihugu byo hanze y'u Burundi hano muri Afrika hose tubanza nani wacu barana hageze ahari ariko ntago mbizi neza bamaze kuba bigendera igihugu gifite ikibazo cy'abaganga baba specialiste b'intiti bamaze kujya kwishakira kwishakira utundi tuzi kubera ikibazo cy'umushahara mukeya abarimu bakomeye mu ma university babuze abanyeshuri bari kubura ababigisha kwako bigendeye Neva ntari guhemba na duke twabo ari kutubambura uyu rero Faustin Kumana ari kumubaga nta kintu abwira ati imirongo mwashyizeho ubutegetsi bwa CNDD-FDD mibi cyane niyo itumye igihugu kiri kugera habi Faustin Kumana ari kubibona ko igihugu kiri kurindimuka tibi ni ibiki muri gukora nukuvuga mu gihugu cy'u Burundi hari ibibazo bikomeye cyane reka duhita ko twerekeza ku mirongo y'urugamba twerekeza hano muri Gatoyi ni muri Masisi Gatoyi aho hafatiwe imbunda ku rugamba iyi ni M23 ikomeje guhangana na coalition ahangaha urugamba rwa Gatoyi ngira ngo mu mazimitsi murukurikirana neza 5/5 uru rugamba rumeze nabi cyane uru rugamba ndakubwiza ukuri ko uyu munsi wa none tuvugana urugamba rwabaye ejo hari ikintu cyaje gutangaza M23 izi mbunda nyagasani nta handi zibarizwa sizo mu Bushinwa sizo muri mu Bufaransa hehe hose ahubwo izi mbunda
nizo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi ngibi byaje gutungurana cyane ubwo avugaga ati gute izi mbunda zigera ahangaha, ni imbunda zakasamutwe. Reka nkubwira mu mbunda zahafatiwe, ndakubwira n'iz'abanyamerika mu rugamba ubwo M23 yoherezegayo abakomando bakakaye cyane baba special force bo kujya kurinda hariya muri Gatoyi kugira ngo aba basirikare badakomeza gusatira M23 mu bindi birindiro. Ubwo ni coalition yose idakomeza gusatira. Aha M23 yari yahisemo ko igomba gushyiraho abasirikare bakomeye cyane b'abakomando bayo. Aha rero urugamba barwanye rwazanye insinzi ikomeye cyane, kuko amakuru aratubwira yuko mu mabunda bafashemo ibiturika byinshi, amasasu menshi n'andi mabunda y'ubwoko bwose, ariko by'umwihariko imbunda bagiye bafatamo zaje kubatungura n'izi ngizi. Nizi mbunda yitwa gutya AM27 Air, hakazamo niyo bita M11 0A1. Iyo noneho nakasa mutwe ndakurahiye, imwe yonyine gusa niyo bakuyemo, iyi ngiyi y'ubu bwoko irenze izindi zose. Iyi mbunda irarenze, ibikoreshwa n'abahanga, kandi noneho no ku isoko rya leta zunze ubumwe za Amerika iyi mbunda irakaze cyane. Hakaba iyo bita M16A4, iyi ni imbunda ndakubwiza ukuri nayo yakasa mutwe, nayo ni ubwoko bumwe gusa bafatiyemo. Harimo n'imbunda z'Abarusiya AKA-12 AKA-203, hakazamo niyo bita AN94 z'Abarusiya, nazo ni zahafatiwe hariya kwa ruriya rugamba. Ariko iz'Abarusiya zo zirazwi ko zabaye popular ahantu henshi cyane, ariko iyagize gute iyafashe iyagize iyatunguranye cyane, imbunda yashoboye gutungurana cyane hano ni imbunda z'Abanyamerika zafatiwe hano muri uru rugamba rwo muri Masisi hano za Gatoyi. Ngayo ngo rero aha byumvikanisha iki rero? Byumvikanisha ko leta zunze ubumwe za Amerika zishobora kuba zirimo hehe, zishobora kuba ziri hano muri uru rugamba. Ibintu ntago byoroshye mwabantu. Hagati aho rero ndakubwiza ukuri yuko ibintu bitari buze kuza koroha cyane nanone, kandi ayandi makuru dufite ni hano Joseph Kabila Kabange ndetse n'ishyaka rindi ryiwe bita Kosovole Congo. Ndakubwiza ukuri yuko iri shyaka rigiye kwifatanya n'irindi n'abandi bagize coalition bita article 64. Aba bagabo nibaza guhura ibintu biraza gukomera cyane, ntago byoroshye ndakubwiza ukuri. Ahangaha amakuru atubwira iki rero? Reka nkubwire amakuru icyo ari kutubwira hano, kambirebe neza cyane kugira ngo bigende neza. Nukuvuga ngo bose barashaka kurwanya Kisekedi, muri ubu buryo bagiye kwifatanya. Reka mbisome neza kugira ngo ubyumve. Nukuvuga ngo RDC hatangijwe ihuriro rishya Felix Kisekedi ku gitutu cya politike mbere ya 2028. Perezida Felix Kisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje guhura n'igitutu cya politike nyuma y'itangizwa ry'ihuriro rishya ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ryiswe Coalition Article 64 C64 cyangwa se C164, rigamije guhatira uyu mukuru w'igihugu kuva ku butegetsi manda ye nirangira mu 2028. Ko hakiri kera aracyafite n'imyindi myaka nk'ingahe umwe n'igice gutyo. Iri huriro ryatangijwe ku mugaragaro kuwa kabiri tariki ya 19 Gicurasi 2026 mu murwa wa Kinshasa. Uyu noneho nimba byabereye ni Kinshasa, uyu we bazamuritura ndakuraye nangize ngo ni n'inyuma y'igihugu wapi. Mu muhango witabiriwe n'abakomeye benshi b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Nyagasani kwasigaye wenyine. C64 yashinzwe n'abanyepolitike bakomeye barimo Deri Sesanga, Martin Fayulu uyu warazwi cyane, Moise Katumbi uyu nawe arazwi cyane bya hatari, Matata Ponyo uyu nawe arazwi cyane ku rwego rwo hejuru, na Jean-Marc
Kabundu uyu nguyu we n'ubwa mbere mwumvishije bavuga ko intego yabo ari ukurwanya icyo bise umugambi wo gukomeza Felix Tshisekedi ku butegetsi binyuze mu guhindura itegeko nshinga. Ubwo nugu rwanya nyine Felix Tshisekedi ntagire gute ntaje guhindura iryo tegeko nshinga. Ibi bibaye nyuma yuko Felix Tshisekedi aherutse gutangaza ibintu nk'ibyo byose. Sinakirwa njya kubisoma ngo mbirangize, ibyo yatangaje byose mwagiye mubibona, reka ndeke kubatindira. Hagata amakuru yacu dusa n'abayasoza rero. Amakuru yacu dusa n'abayasoza, reka tuyasoreze ahangaha. Agasane amakuru arashize. Amakuru arashize ndakurahiye. Ubwo bivuze iki rero? Bivuze ngo mugiye gukanda like. Mukande subscribe ku bantu bageze hano bwa mbere. Amakuru yashize da. Ubusubu tuzongera kugaruka tuvuga ndi cyangwa sinzi, reka turebe ko tuza kongera kubona andi nituyabona turabagezaho ku isaha ya 9:10. Nuko rero bakunzi bacu, reka mbashimire mbifurize kuza gutangira weekend neza. Ariko nanjye muze kunyohereza ka weekend, dore ndi mu rugo. Ubwo nukuvuga nta n'akantu mfite ku mufuka, ubwo munyoherereje byibura nka 5k nanjye nkaza kujya gutangira weekend imeze neza kugira ngo ejo nzabagezeho amakuru meze neza. Byaba ari sawa cyane rwose kabisa. So hagati aho rero Imana ikomeze kubagira neza cyane, dusubire ciao ciao.